Jesu Kristu waseNazaretha funa sidedele umpostoli kodwa kunelethi siyangaphesheya akabokuthi siyangaphesheya kodwa kule wasabela ingoma wathi ezweni lapha siyahlupheka bathi nasezweni bayasihleka alibona igama lenkosi kodwa sinengaphesheya lethu esiyakulo akukhala khosi zikhona indumiso nosithokoza kuphela kela sisokugcina leso sidedele umpostoli egameni lenkosi yethu Jesu siyakujabula thina siya Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Kotwabona basula maya sweni maya sweni maya sweni maya sweni maya sweni maya sweni. Bashumaya